at the takeoff station.
like to remind you to keep your seatbelt loosely fastened whenever seated. This is a non-smoking flight. Smoking in the lavatories will activate the smoke detector, and an alarm will sound. Thank you for your attention. Para penumpang kami yang terhormat, untuk menjadi perhatian Anda bahwa mengambil atau merusak peralatan pesawat udara adalah sebuah pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman pidana. Dan untuk menjaga kesehatan kita bersama-sama penerbangan, Anda wajibkan menggunakan masker dan mengurangi interaksi antar sesama. Untuk melindungi Anda dan orang lain, pakailah masker dengan benar, pastikan hidung dan bagian bawah dagu terlindungi serta kencangkan masker tanpa celah. Terima kasih. The passengers attention please. Take an imaging aircraft equipment ensuring flight safety and escape flight shall be penalized quickly and to maintain our health in the flight. You are must engage interaction with others to protect yourself and others. Which you must properly make sure the nose and valve to mouth the chin are covered and protect the middle caps. Thank you.